Draga duhovna djeca, raskrijanje na krstu je jedna od najvećih muka opće poznate ljudskog roda. Izmislili se je pacijanci 200 godina prije Gospoda, ali Rimljani su prihvatili. Problem je bio da raspeto tijelo dugo se muče, čak i do 9 dana. Gospod je spas naš Isus Hristos. Tako je pristao i prišao. Te muke su takve bile, sam Gospod naš, taj ropac, trajao je 6 sati. 6 sati je umirao. Pri tom raspinjanju oni su odlično znali da podese visinu tijela, tako da ne može da se osloni na bilo šta tvrdo, osim na one čale ili ekseri na koji su probijeni bili kroz stopala i kroz onu podvrticu, tačno se za glavu. Problem je bio u momentima da bi kompenzovao uopšte da stoji na krstu, pošto su noge savijene bile 45 stepeni. To znači da samo mišići, butine i svega mogu da drže to cijelo tijelo. A možete misliti, prije nego što su ga raspeli, gotovo da je umro od bičeva. To je bilo strašno. Koliko se njih iživljavalo. Cijelo tijelo mu je bilo izranjalo. Toliko krvi, sad je bio obliven krvi. I ne samo to, nego su ga ismejavali, tužili, pljuvali. Svi. Vidite taj nesrećni ljudski rod. I oni koji su mu na cvijeti klicali Osana, Osana, blagosloven koji ide u ime Gospodnje Isusu da će ih povesti u rat protiv Rimljana. Isti su te se skandirali i derali se i pljuvali na njega. Kako je to strašno. Vidite prilikom prikivanja za krst. Ti mišići jednostavno ne mogu da izdrže tako dugo. I onda je problem bio disanje. I onog momenta kad se opusti tijelo, da strahoviti bolu, ali da bi udisao, morao je da uloži veliku snagu, da bi otvorio grudi i da bi mogao da se oni kudu. Kažemo tom dugom ropcu, strašno, ne možemo i da zamislimo šta je to 6 sati umira. On je zamjerio samo 2 stvari. Prvo, kaže, svi oni koji su ga bičevali, pljuvali na njega, niko od njih nije imao nikakvog pokajanja, čak da su to sa nekim djavolskim uživanjem radili. A druga, njegova majka, presveta Bogorodica, koja je vidjela sve to. I on je vidjeli strašne boli, sav obliven krvlju i na. Strašno je to bilo. Poborna, draga, duhovna djeca. I sve to on položi da bi opravdao naše grehove i rade, da bi dao nadu nam, grešnici, da imenom njegovim dugom, slavom njegovih rana i muka mogli da očekujemo da nam Gospod oprosti grehove. To je bez presedanja. Zato kažem, slava trpljenju i mučenju njegovu.
da nam Gospod Bog da i u ovom momentu, kao i svake godine, da doživljavamo ove velike, teške dane i velike praznike, da nam ostavi u sjećanju i da nam da još veći napor, da ispravljamo sve, da ova njegova žrtva ne bude neopravdana. Dobili smo život, ukazao nam je sve, ukazao nam je pravac i trebalo bi da nam bude jasno, jer mi nismo automati, nismo mi čipovi i mi imamo slobodnu volju, što mi je dao Vaš. Slobodnu volju da činiš dobro i učiniš zlo, ali njegov put, definisan, njegova inspiracija kako nas vodi i sve ono što nam je pokazao ide u život koji nastavlja poslije ovog života. Normalno, to je isto dato na to da mi u slobodnoj volji, u svom naučenju odlučimo se. Hoćemo to ili ćemo, traćiti vrijeme koje nam je ograničeno na ovome svijetu. Gospodi Bog naš Isus Hristos da nam bude milosti. Slava nama i Amin.